nyuma y'iminsi 11 gusa igihugu cya Israel gitangiye kwataka agace gaherereye mu majyepfo ya Gaza kitwa Rafah. Aka ngaka akaba ari agace karimo impunzi zirenga 1,400,000 by'abanyapalestina bahunze intambara bava mu majyaruguru bagana mu majyepfo ya Gaza muri kano gace ka Rafah. Mbere y'iminsi 11 h'uyu munsi abasirikare b'igihugu cya Israel bakaba baratangije operasiyo menshi atandukanye yataka muri kano gace ka Rafah, bavuga yuko bagiye kwivura umwanzi ari wo Hamas. Ku nkuru zikesha Marwan Bishara akaba ari umunyamakuru Al Jazeera, ku nkuru yatangaje ku itariki 13 z'uku kwa gatanu, yavuze yuko igisirikare cya Israel nta kintu kimwe kirimo kirakora ku mpunzi ziri mu gace ka Rafah, yaba ari uburyo bw'ubutabazi, kubohereza imiti, ibiribwa ndetse n'ibindi byose byabafasha nk'impunzi. Leta ya Israel ikaba ikomeje kuvuga yuko igomba gukomeza operasiyo zayo yari yatangiye mu gace ka Rafah, aho abarwanyi ba nyuma ba Hamas ariho bihishe kandi igomba kubarimbura burundu. Kora subscribe kuri Horizon TV urebe ibiganiro byose bigezweho.